Yetimye. Wahem papa bi wo mfimfini mantemu odi ato amanyofo anum se wo mummi adwuma na mabunu nya binyo. MPP amanyoko no efutu akwa edi ama wonum se wonhwe na kroye ne odo eni ehim emfama wonum. Sada na wonum a ekoye o ye kira sese wakwa akodi nsenseme wo mummra nimni nso akasa ne anopai. Na sa wo mokoye demonstration yi ede wabusuafo nso ato wonum tuo kire se ba bia de wo mu akohye e wodabon plache ne wo pe wonum anim ahwe krampo na enya ade ampanyimfo e ma won ho kwan ene anhweye efinti ebi nso betoa won na ejeso akyeremade de wo ho a won na ya asambire man ene ne nkrofo wo ma hyemra se wo abeto wura gu basa emra bediwu ye tiara ho sembi ade free man kraso ene ne mpotamu a wo nyina ye piem ye de mu nsem ebeda won na awie enura se wote se court wa hyese wonum a ye transfer wo mudin free baabi ede ba manhia ne na afa no court si enyim free na ye hwan ne hwan a awie ye de ba Mami Cynthia Morrison na wodi ntinti mai wa MPP amanyoko ni mo wakyeresa watene ho ede kwa akogire mo content cre apre edwane bi e wo mrahye bedwabusia ensemi ni afoforo bi ya eka ho de edi kanadi tie no na enne awia mizo free drink ni 5G meza wonom aso yasna wadaroma yede eba bedan wo wasinya bidom yankase anu abamu nsuo ene ye chinchima hoden no ahyemu ma 21st clinic ye sciatica expert osisi ye chentire ye sanwofa oto asekwasi 19 wono wo de ane se twetwe ana se tutu aye wo ya no na dro e wo 21st clinic yade bia nso yade ayetu ase wo ho wo pe internet ye kwantema hoda so na ne boofo de a eye cloud internet sanso na express group se wakwantu ho nsem nyina da Fabeda wono wani anyon totontoto anko tutu anka wonsem OCP Ghana Limited edon fertilizer papa nso ebo ye chidoma wie busia ebre sefata mu no ho nsem wa esi ase no ye de bedan mu medi do ohene yire mame ekua yeboa esia mabronya na afi triple man ejapia apam dada afe yanjibre ne adaje na ensem no sane esitie ne yentime emfa emamo ye hyense na se de afri yera Dr. Mahmoud Bawumia no na ekita Frank Emudiama MPP sukokokwa amanyoko no ye rayi eni abrese krodoma kato ne bro na chasa abato ne druso no wonum nyina de won ho agemu se be ya campaign ahodo wo betimi aye na wani so ade hunu no won botaye mapa ya wo ede magana de hye no watimi adanedi ede akere papa ya no ano a ene wode akwa wramu ede ewo eye hema lower dentra ebensim won fifi mantemu kroya ya frani dwukwawo na okodru ho no wo kyese nhye mapa wo bi ede magana fo nya ne titiriw ene enwumako ahodo ne nyina no ene se wo ba be fa buy Ghana first enhyehyeye no so na watimi de aboa se be ya businesses ahodo ye wo my Ghana mu no etimi agina ye ya masika so etimi aye ndia imported into Ghana. In Ghana. In Ghana. Buy Ghana first policy. New policies whereby you have training 1 million youth in digital skills. 1 million youth in digital skills. Even school dropouts, you have no training. America, Canada, UK, Australia, Germany, President, persons with disabilities, tertiary education for free. Tertiary education for free. Now, we shall say, passport application easy and then passport I just over fill form the documents account now application but information our passport form our Ghana card so empty from next year Ghana card now passport fill form Ebusia nipa ya tene nken eye Frank Kitafo de ma MPP osokokoko amanyoko no yera Dr. Mahmoud Bawumia Adaji Mahmoud Bawumia sabre wonam
ɛyɛ mfimfini mantem ho a na wɔde nansia ɛna ɛkɔ saa probo yi ɛno mu ɛna okoko piem ɛwɔ breman ya na wɔtie guasoɔ yɛnim ne sɛ wɔdɛfo amokwa buadu ya ɔtɔdo awotwe wɔno nso ɛna ba nanamatra nkonnwa badwa na ɛwɔ mfimfini mantem a wɔyɛ wɔ mo ba no dani ɛna wɔde tu n'anim sɛ no kwasɛm ni amanyɔfoɔ ɛba Ghana ha deɛ kama yɛ sɛ baabia wɔn kwa na mabunu nso bɔgye wɔn so na wɔka asɛm baako de akyerɛ wɔn sɛ wɔkoi no wɔn mmoamfo wɔn tiri nsa ho sɛ bɛ no betumi abiebie nnwuma ama mabunu anya bi ayɔ na mabunu a wɔn wɔ ahoɔden abatire a yɛsɛ wadana tu kɔtenafo wɔ nkurɔfoɔ aman so no saafoɔ no nyinaa atumi atena fie ayɛ adwuma ama ɔman yi nso afa ne tampa afira. Excellency, jobs for our youth. Charity. Now you say, why? Now I share. Now initiatives are Juma never visit her. Now you look when you more visit her. I said, over to for Accra and now baby as when you do you say overshare that is happening. And then the companies for trust of about this is and also ya plenty to me. Eno therefore amokwa buadu ya otodo awotwe wono ene ba mfimfini mantem na namatra nkonnwa badwa na woye womba no deni na atese no wokasa de kire Alhaji Mahmood Bawumia na wie ya na Dr. Digitize ede toso achese se woba konnwa so se mampania wobe digitize na nanom nkonnwa nyina ne wonom nsase ama unamba bia uhunu de ekoso government. I want to bring the chieftaincy institution closer to government. Since independence, you're making some major mistakes. Yeah, Bumaya, yeah, they are him for 20. We don't involve the chiefs. But the chieftaincy institution, the experience in governance and statecraft is so long, over 500 years, 1,000 years, across many school skills and tools, so many. We share the man state AD 1635 to today, close to 500 years. 1635. Experience, war, the state, we don't benefit from it. Maybe I'm going to amend section 63 of the Chieftaincy Act. Now make the powers, among more powers to the chiefs. Alhaji Mahmood Bawumia no bra na nakasa wie ya wono nso de na no jesem etwa wo mo no wokan no wie de tuato kora se wonya ba na nanom ahemfo ne ahemafo wobemma wo mo allowance. Ebusia ye boaremo ewoye Romati opoku prempe na po no so ne die mo no ne Frankatuni abedi ekire ede ma MPP so kokwa amanyuko no wono so ede eya ne nto abona ko wie mo ewo asante mantem ase nom enura da wo de wani kire mo ewo dompo ase kro ba ko ye no ofo me na bato ampesia so na nya asem ketoa eya de a wonom ede unity rally bi ehhehye so ne nyina ne se wo kire se prayer wo no woyi ba kwa ni bo no enye buna na mom se bomu na wo bo ma ya na ede papa yente no wo srese nkebe ya wonhwe na kro ye odo entimi entine mo ewo amanyoko ni mo na wo kyerese ade ba kwa enei ama amanyoko no agina eyesi gina ye bi ede afon so no monyafo Andrew Siama amwako won sa medi won woni se be ya mrahye bedwa konwa no wo betimi akwa no wose ni nyina no kyerese ampa MPP amanyoko no eba wodo so no nkopa wonom ewo bi wo mutie kitafo nyina ene emufo ni nyina ensua saade no na wontimi enkonko anim wa abatuo wese mu Echabati na Yero Philip ehita for the Vietnam so akoji sika ene we you mama eje do kreda obia ma obia sika eje do kre se yebia siama akotua sika ma obi na dem pese be kama mu nyina mo trese se
Nano Fiada, many funny day, a cassa. Emma do Jitu and Kabomu Bebois for Mina Bebois Danse Jitu Bede. Former chairman presented in the call for a day, a buy. Look over the former chairman didn't pay you for the bar of a party for show. Says why you be body of the day. Function. But the opinion of the function and also there. On the Riasi Jansen in a put out. On I am a successful in I hear. On I am a now free to fight. I should get it down so. And yet your patch already. Your patch already. That come and then I dream why day. It's not joy. Chairman was sitting in the chita for. You real my patch on them, and you will answer to share the chita for them. And put the power head. Akuma was through, and you will cast my way. Abusia run po ekasawie ye no woto aso e de nsem we sei etudwa na nwumo da ye te e de frini rano Enchakra Dr. Mahmoud ba obi obede obeba formula ebe ye fe so obeba formula na Philip abubo saka de fie do ba bi na Philip abubo sra atapwa obunyira kokansi amaho no major platforms no bunyira pedi asi amade Dr. Mahmoud ba obi ansa Sebe bi osu jina no ehon na ne maye den Baby osu jina no maye den Baby osu jina no ehon na ne maye den eti dadie e be share mon cry se basa dey see from na maye den twem bo bi agini se obi agini se eya ni se bi chibo ebi o wa o wa tintin de loka bi o wo hi o mo na den Omuti, Papa, do one. I hold on Yamijina. Listen to the you do one. I hold on Yamia Day, Ochira. Your pen kapumu, Ayabonsam. You are teaching the phantom, Ayabonsam. And the party did Akabu, Chairman, Dada, Chairman for from, or when you day, Akabu. I said, yeah, you'll be seen, Reggie. The Becca seminar, you read the catch of the Chairman Presidenti, yet the Tribune from the Sun. I shattered in former. Dear more dear ni dear yama omo enim kwadia ka yanim no ene dɔɔso a wɔse yɛhwɛ ne yɛbɔ ho bɛnti ne nyina yɛnhwɛ na watimi wakame ne nyina de yɛtwa no yɛma ne ntwam na yɛnhwɛ yɛnim wei ɛyɛ Ramati opoko prempe napo ene wɔda sansɛm we se yɛde ɛde kyerɛ yɛ na ne deɛ no akyerɛ no monyafo Andrea Moako asiama ya nei wɔno ɛna famina batom pesia so wei ni sɛ wɔnto aso na ɔmɛkan pipi amanyɔko no ho biem sɛ bɛyɛ tumi no bɛgye ɛde ama ɛyɛ amanyɔko no na mpuntuo nso watimi atwe ede abrade hye won potem ho no wono so ekasa ye eja nsem mu ede man na enada yi e price for kwa ye hia ene se ye hia e wo enkabom edim ye hia se abusia baako edim ye hia se efie baako a ye yefobam kro edim eti ene hia ye hia no enye se na me wa ha ena na we wa ha die sie biara ene ye nyina ye dia to yaki ene ye nyina ya fa abafie na ye bafie e kwa sonko so na ye pakiti fie no amafie no aye Abusia ya to ansem no so na yakoyanim Occupy Jilobi house eno oye kira ebinom ka won ho bo mu ne nyina ye galamse ko ya oman babia obi ani abrese ye betimi akon enne nam so ma won mo kokko boa won ho anu ko gina babia wie ye posifo ekokko so won mo panchi a Oliver Baka Voma wo ka ho bi so akotu posifo ka ki enne na ka ho na won mo lawyer kasa lawyer Noah Adamte
na sama odi to dwane se no kwasem ni wono mokoye no nipa du mienu bi kura wo ho a wo de yamfantansa ma won se woka ho wo de wo hu so nsa abrobe na wono ma aka eja woka ho bie ma wo be wi aduonu no saafo ne de wanim kura se ye pa hwese wo mo ho tesen no enya de aposifo dombo ama wonu tumi hwe wo mo awra hosam ne se na ebi kura da aduru so anka wo mo de na aduru kwa akoma no enso saafo ni nyina ya ma ya hwe wo mo nim na wo mo de ntansa miensa enegu wo mo komu se wo mo aboabo wo ho anu akwa gina bia na nko enu kwanse wo gina enu achi nso kura amanyofo niema bi wo ho a wo mo de won sa akokeka akosese no na afi wase niema bi eni kwanse anka wo mo ese no na sade empenin kan ne se enwum na eda ni wura no na tie no lawyer ene na ya abo amali bi aboga anopa ibra na wo mo mawiase nyina achi wo sompa de achi bia so no wo kire de esi poten court ho until you challenge and say who say NDC for na akọbọ ni baby edo ma ba be share register ni until you challenge and ni pano obun tim pesua no so eno ma ko form free baby do ma be ship obudi be di to su se be ya obu ya reni ni pa be 39 e court bana Oliver Nkamo Oliver ni pa be 6 aka no mo nka ho nti me sure say omo because they sure mo just like an show and that was Monday na Oliver so Monday don't tell the whole agency police probably the omo back court and they say say Oliver any nipa 6 aka no be a renew omo before court and again nipa 39 the omo buy na court sama obi abi course every Monday do na call in some prison say for crown mo hotel 8 October but then yes the best can swap him the juma here they say you be to amasa padoma ya chi omo nti and then she be call any course be say bin kita hoji na ya gidie say nyankopon muso be pe na judge na ehu say nipa ya chi omo nyina omo yenkofo a omo be tu omo guy court special omo be court any court abidi I mean see no more bill say the court no e say the end the area be who court no ne asefem ni say nipa 39 dey buy na omu bie ni wa ne ho Sompa FM say nipa no enya etwa nya pra I fresh because of police cells I didn't control ya not the one else needy from Sunday I check on BC and ride your buy you don't want my show 77 show cra you being calm and this is because they be a chairman and a job phones if you man said ya mama kwai mo man please call bia into don't know phone po any police station potia near do makoto lawyer for you 2 years you are near police station so me police for my kwai my do right take it out in it out the and me pop up saying for that cell that police station and I okay videos me them out now I sound cause for court mami back woman on 4 months pregnant mami back woman or tetanus, medical attention immediately. Mami bako's woman or you're diabetic or you're asthmatic. You so I say I didn't know the idea ever for my police force no me sure so be no withdraw.